munene wa mbondi ya wandikani kaunti-ini Meru Kawira Miriti augite no bagwita na mbere na wandikani kiritwanya mwanya turea mbondi eu iratumiritie kinyanyume ya gavana Kawira na county secretary gutejaniria wandikani bobo nongerete bota bodi batima kuwa indi bakari tangugi yao ni untu kinya watho ni bubaete inyeu augite mwandiki munene wa county kiambia thero atene inya ya gutonyera ngugi ya mbondi je ondiu na atarite baraba kuromba twanya twari mubai CD gukinya baruga cheo bisine cha mbondi je muthuri murioki na ripoti ja wandikani ajandene kaunti Meru batongete mukarikiti wao na ndiba ciumiritie na kuwa gitumi kiao gikuthoba gitumire ngugi bakiwa kagitaga karaja ikutute kwino batu bariti ngugi na batumbite kuthoba kiandikwa ngugi ile ya mbondi ne kinyire ku make decision ya advertise nonto ora mumero are akumenya sibitari cieto imwene cingi nonto bariti ngugi barabeberere ngugine nonto bakwethera bamwe ibari sainere bange ibari taire bange ibakwire na itomibira binge na gitarere nene tutombo gita replacement yetu anya turea department yetu ya agriculture kuma mwaka devolution ireja mwaka jwa 2013 tutomba kugita replacement ye barabeberere batigi batomba kulitera wananchi betunguke ou no gukarike department ye water na skuru chieto ibuije sana kwe skuru chiena twana tute mwarimu wakuritana kirasi akiwa gitumi kiao nyakingi kakuthoba gitumire ngugiji ni ati kuna majeti ekurukirwe na mwaka jo tukiambiria county assembly ya Meru governor wetu wa Meru na controller of budget bo ndi bakurukirie budget na ke budget yeu ikwajanirwe milioni igana ciandika aritinguge basibitare kwajana milioni 90 chiumba kuandika arimo ba ICD kwajana milioni 8 chiumba kuandika department ya agriculture na kwajana milioni 7 chiumba kuandika aritinguge ba department ya water muno nandi agitegera murigo juria njukirirwa ngiro giboba mwiri ndakuga kwena getomi kemwe kira kiratumira tutumiria twanya tu kwena shortage nene nonto boy gitare nene rerea anto beberete twanyene na bate ugitora replacement ta sheria yugaga daktari umwe abati kuona aje ngiri emwe lakini Meru ora gukari daktari umwe ariona aje ngiri 11 magana mugwanja na 61 kaire example inge nas abati kuona nasi umwe abati go serve patient magana jana lakini ora gukari Meru nasi umwe areritera patient kana aje ngiri 1 magana jaire che magana jatano che 12 kumanisha ngugira baina yo batiumba kumirita nonto bwa kwa overworked kana kumba kwethera bari ritango ge times 4 era babati korita na ituije services iteja na ke mwananchi gukari ora gukari nande mwananchi atetheka nonto kuombeka mwaji atekinyero daktari mwaji atekinyero nurse amana bubu nandi ibetete muno bakirotera kiambia theru uraba kuga tuna ruthinya rwiku na kwarire mantu ja wandikani ndene county Meru county secretary wetu daktari kiambia theru igoro na araugire noe ubati kuandika auga county public service mbondi bari waziri bautu kwenda go state turi independent toterungura waziri no riko toterungura la chief officer no riko nonto office ya kiritorere independent consultation ira twagititere na kinya out of kwenda kumenya nindi cha department ni riko tika kinya katiba yuga tugite consultations lakini nonto bakwenda kumenya imbi department yekwenda ira twa consultera chief officers na tureoria kiambia thero na thome sheria na ibathome berese ngavana sheria ore karaga ibatie kumuthiurunka bakiaragia mantu jara jateo bakiwa keja kwithwa na uma na bwiri kuja na watho buria bukumwitikiria andika kinya muntu mwe atwa athome imbi wa batikuririta kuringana na sheria ora ciugaga na ethera gwe section yugaga no bati kuandika na twire ni iriku twinde tumithome na tumimenye untu batu twa ingugi yonde na powers katiba na ikware na gitumi ofisi yebu etherio independent members ba mbondi baritanguge miaka 6 kuringana na sheria na ote umochie tutamwewera thira lakini tutore na magamba
no nto baitumi bire mtu onde ombo menya bwaka mtu akwenda mtu owe atonya kana itumi bingi lakini batu na atwe bwake departments ira nyingi itwe to bangite kurunga maimara nonto tukathikira siasa na batu totea siasa muritinguge na muritinguge omero atetetheka onto twatumiro atugita injustices kebo mwananchi atetetheka utubwira kwina shortage eu na ndi twathikira rutere rumwe katumba kuremwa kurita ngugi ira katiba twete na twakiritirwe turi independent tubati kurita ngugi tutithikira ntere eu nonto musiasa na a professional batiumba urita ngugi umwe na nonto bagitumiki kinandi baugite wandikani bugeta na mbere ona kinya kithura kwi antu batonyerete mitandao ira yutumika bakitho bakimichokia na kinya kongera kanya katukwenda kwira mero ara bari bara bakomba kumeka applications ibendede kugita applications direct ira cia advertisement yere kanso ndi mbondi ne onka ina inye ko andikana iti kansete advertisement yeu bara ba togete ba to media ba apply ko system yetu ne irombire kwa hacked dai batiomba ko apply atuko baromba bendera kwithira bai na omeria betera kindogo nontu ituko account on how we can restore back our system kenda bomba kujuriria twanya ture na system yetu endera ya operation kuritanguge tukabamenyithia na tukongera deadline ira turekite kenda mtu ondethira ina kanya kagwa apply ngugi obeto ba ICD bendere kureta applications cia office ine yetu oria advertisement yaugite bakareta manually Muthuri Muriuki waru weekend mutirijwa Kangangi.